पाउचेरी यंपम उइबा मरु उइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे तांजानियादगी हलकबा मियोय अमसु कोविड पॉजिटिव ओइबा पुन्ना मरी सुरे सहम हुंबुद्रानी थोइना सर्वेलेंस सथारे इंडियाना एट रिस्क कंट्री ओइना लाउथोख्रबा तांजानियादगी हलकिबा मियोय अमा RT-PCR टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मियोय हसि धारगा एट रिस्क कंट्री दगी याउना मणिपुर हलकलबा तुंगदा पॉजिटिव ओइखिबा इंटरनेशनल ट्रैवलर मरी सुरे सहम हुंबुद्रानी थोइना सर्वेलेंस सथारे पाउसी असिना फंगबा पाउना हाई ngasi BRTL Janimsta RT-PCR test तौबा मतमदा पॉजिटिव ओइखिबा मियोय अदु इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट तगिने मसागी सहित इफुगनिफान सुरबा नुपानी मक हौखिबा डिसेंबर 13 दा तांजानियादगी इंडियादा थोंदरबा मतुंगदा डिसेंबर 13 दा दिल्लीदगी इम्फालदा इंडिगो फ्लाइट 6E6014 दा थोंलखिबने माकी सैंपल अदु होल जीनोम सीक्वेंसिंग तौनबगिदबक तगिलफालता लेरिबा IVSD दा हांगदोगलिबा इंसाको सीक्वेंसिंग फैसिलिटी दा थाखरे मियोयसी मसाद लायुंग अमतु थोकते माक मणिपुर दा थोंलाबा मतुंगदा नमित 3 नि जुमदा होम आइसोलेशन तौरबा मतुंगदा ngarang सैंपल लौखलगा RT-PCR टेस्ट तौरबदा पॉजिटिव थेंगनखिबने माक जेनिम्स दा तोंगाना थमखरे हाइरे पावसदा हाई होगिबा नवेंबर 12 दगी ngasi फावबदा एट रिस्क कंट्री सिंग थकी हलकिबा मियोय सनी कुंथ्रागा तरुक यावना पुन्ना इंटरनेशनल ट्रैवलर सामरी यांखैगा मपन मणिपुर दा थोंलारे मखोय सिंग दुगी मनुंगदा मियोय मरफुगा तारेट सर्वेलेंस की मतम लोइख्रे RT-PCR पॉजिटिव ओइबा मसिंग पुन्ना मरी सोख्रे हौजिक मियोय चौंग हुंपुद्रान इथोय सर्वेलेंस सथारे पनबजाबदी आम्स्टरडम दगी हलकिबा मपा मसा अमसुंग कनाडा दगी हलकिबा नुपा अमा पुन्ना मियोय अहम गरांग RT-PCR टेस्टिंग दा पॉजिटिव ओइबदगी जेनिम्स हॉस्पिटल दा लायिंगनरबा थमखिबा लैख्रबने अमरोमदा मणिपुर लंगा की होम डिपार्टमेंट ngasi थोकिबा अनलॉक ऑर्डर अमगी मतुंगिना नवेंबर 10 दा थोकिबा ऑर्डर अदु जनवरी 10 फाव चनरगनी हाइरे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमिटी की चेयरमैन चोरिबा चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार खोडिक पिदुना थोकिबा चेरोल मना हाई लेगांग नायाबा पिखिबा थबक थौरम सिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर न सिंगबा यावबो ऑर्डर अमा होम डिपार्टमेंट नवेंबर 10 दा थोकिबा लैख्रे अमरोमदा लाइबाक असिदा वेरिएंट ऑफ कंसर्न ओरिबा B.1.1.1.529 संदोरलिबा असिगी यंगलगा लाखोलाखो खोंतांग अमसुंग नवेंबर 15 दा इंडिया लेंगा के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ना अनोवा वेरिएंट असिगा मरी लेनेना कोविड-19 मापुफाना लाक्सिन बंगमनरबा एडवाइजरी थोकिबा लैख्रे लेरिबा फिल्म मसेगी यंगलगा नवेंबर 10 दा थोकिबा याथांगादो माथंग चही की जनवरी 10 फावबा सांगदोकले ऑर्डर अदुदा पल्लिबो वफम सिंगी मनुंगदा मियाम तिनबा मफम दा फेस मास्क सुंसोय सोयदन उपगदबने मियाम तिनबा थौरम सिलिबा सिंगबो मफुंग फाना टेक्साक नंबर यानबा जाथांग मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ना थोकदबने थौरम सिंग जावबो लाक्लिबा मियोय सिंगदा थौबो होइरिबा मियोय सिना फेस मास्क सोयदन उपननबा मसो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर गांगना चननबा मंगजोंना मियाम दा वखल ताहनगदबने थौरम यावबो लाकबा मियोय कुतेंगबा फेस मास्क उपननबा अखनबा मियोय थौबो होइरिबा सिंग सिनगदबने डेप्यूटी कमिश्नर सिंह अमसुंग SP सिंगना SDO सिंह SDBO सिंह ना मियाम पुनबा थौरम सिंह हिंसिनबा अमसुंग फेस मास्क सुंग सोयदन उपननबा थबक लौखननबा खंगनखे असिगनबा कांगलोन थुगाइबा सिंह अमसुंग थौरम सिलिबा सिंह की मदकता चैराक पिननबा ऑर्डर अदुदा पल्ले हिरमसी मपुंग फाना चननबा DC अमसुंग SP सिंह नंबरी लेनबा ऑर्डर सिंह थोकदबने हाइरे अतोप पाउ अमदना दामजा खिदबदकी निमित कुनिथोनी द इम्फाल तुरेन की इमाई फेट तरा मयंग ताखरे अखनबा थौरांग लौकत हौद्रगदी मणिपुर दा इसिंगी अवाबा मायोगनगदौरे इम्फाल वेस्ट की ओइनाम सौंपुंग दा लैबा इम्फाल वेस्ट मापुंग फाना मथौ तौरिबा मथौ तौबा याखिदबा नंबरम ओरदुना सुमददगे नुमित कुनिथोइनी दा इम्फाल तुरेन की इमाई फेट तरा अंधगरे मासिना मरम ओरगे इम्फाल तुरेल अमसु इरिल तुरेल दा तांगलगा हिंग्लिबा मियाम दा हंदक सहिसु थकनबा इसिंग फंगदबगी अवाबा चावनबा युगनबगी फिबम दा लैरे मणिपुर दा कुंगी नोक मतम चाना बसो सांग चना चुदबर मरम ओरदुना मणिपुर की मरुएबा तुरेल यामबगी इमाई यामना नेमना लैखे अदुबा सही असिगी डिसेंबर 3 की निमिदांगदगी डिसेंबर 9 की अयुक पुंग 9 फावबा लेपतना चोखिबा नोंगना मरम ओरदुना कुमसी सही की ओइना यामदा थंगनबा इसिंगी अवाबा लैररोइद्रा अलौनरमे नोंग हेक हांगिबा डिसेंबर 9 की निमिदांग वरमदा इम्फाल अमसुंग इरिल तुरेल अनि पुनसिलगा चेंथरपा तुरेल की सिंगासी कयम जामना वांगबगे हाइना लिलोंग हवैबी मपादन सितेप थादुन ओलगा येंखे हाइना इसिंगे इमाय असिबो सेनाजरिबा मियाम की थबक तौबा मियोय अमना पाउसे असिदा फंगदोरखे मागना मखातन हाइकी डिसेंबर 9 की निमिदांग वरमदा
Laikiba ising ki imai adu ngasi numit kuni thweni ki matungda amuk nauna onma matamda fit tara mayeng taram ke turel ani bullaba tungda sendrak turel ki sarukda fit tara mayeng tarak basi impal turel ki oina di ising ki mayeng ka hen hantaram lagane phiba masina mathang gi January thage aroi ba sarukda di turel asidagi ising jinglaga water supply sing sarai duna miyamda ising pibada chauna apan ba thok lagane thajba ya ba mafam dagi fangba bauna hai namit khuding ki oina turel sing asidagi miyamda Thangnaraba ising pinanabagi damak laingaki amasung lanai water supply scheme singna leptani ising jingle. Leptani ising jinglagadi ising ki mayang tarak pahayabasi ahuna sani adobo. Tenkraba matam khara asida tunalgi ising fit tara hena mayang tarak kibasi ki chap chaba maramdi imphal village hadabadagini. Sahi asigi June taraga matwagi ahingda ising ichauna fugai khibadagi bara virus asi kenel amagi mamai fugai khe. Hariba mamai adu mansanadabagi damak honabadam atam yamna sangkhe. Kaina tangda Kolkata da base tauba RNM Sinha and Kogi tim mamaga Manipur lega ki Water Resources Department ki tim ga khusam duna ahoba ki dado samjan da bagi dambak stroke block hapke stroke block haploba tungda anoba gate ama hapjen ki adobo matam kuiraba virus oiba amsung rubber cell ama phawba yawdaba maram waraga turel gi ising adu kharom da sang yamna juraga chenthari maka tarakba atoba paw amadana Khongfam handok pinaba association na apel tawrakle Manipur gi lalhawlup amana kosem gi chairman amade secretary gi mathakda akan ba wafam asi mairoi khunai amadi lebak miyam gi yengbiraga khongfam andok biu aina Council of Higher Secondary Education Employees Association na fangdorakle association asigi secretary and Pravin kudek piduna thatorakpa charol mana ai matam khragi mamangda Manipur gi CSO Students Organization kharana kosem gi matang ta fangdorak pirakpa wafam gi alaikre Pongtong dara kibo wafam singa si kosem na faikaliba thabak thoram singa si mafung phana manung mapan phawna khangbi ubidabagi thawang oina tawe kosem gi thabak thoram singa si chairman amade secretary khaktana karigumba thabak amada lanai interest tawbangamde pramma council gi member singi warep lawra ka pang thokpane council gi anubu office building sabagi thabak asi construction committee amar sabani masida Manipur lenga ki mari lainaba PWD gi engineer singi pautak matungina Architect na design tawduna sabani asigumpa construction ki thawng asi Manipur lenga ki makha dalaiba school college sing sabagi tabak tasu committee na adamak sai maside henba expenditure hantana bathabak paket pani komjali sing ani taragam ponda council asigi henba staff ni fugama pa lauki badu council asigi mathok tarak pa henba staff sing dargar leibadagi council ki members na warib lauduna hakhi bane maramdi matamadu da council asigi henba section banga hengala ki bane bosem ga kosem ga gimarakta kosem na manpower staff hen na mathok tai Sahi mada bosem na pangthokpa exam daki kosem na pangthokpa exam amasung thabak thorom da yamna hele kosem di subject ni fuga teri ki sahi amada exam anira pangthoge kosem ki thabak thorom sing asi time bound oiba yamna su sensitive oiba ngak to hoi Hauzik NEP 2020 lakpa loina council ki thabak thorom amade main power su hena bathau tarakle hauzik su ahen staff hema thau tare laibak asi ki CSO pressure group khara dagi council asi ki official sing matak ta tongan pa Mot mata da freshers sing thamjalak puna council asigi thabak thorom amade administration ki thorom da asoba problem kya mai unaduna lai council asigi employees sing ki marakta wakhalot mana ki dabadagi thokiba thong sing da council asigi official samande association jang wakal tamina gre council asigi thabak thorom sing ki matang da lanai myui khrana afar na council asigi integrity amade myam ki thasabo mangana na basilabra aibagi singnaba lai maramde council asigi mamang da leramba thabak thorom sing da chawna hongdoktun ahongba prokre Class 11 amasung 12 ki oina common syllabus product all India ga manaba syllabus system ama purakre hana lerama books from supply sing kaktat kre masina mahirui sing da sel yamna changan dan alphabet textbook sing pangan kre adoba masi na lanai oina ningba kaiba myu sing lai khrabra aibagi sing na balai council ki thabak thorom sing asi time bound ki manung da tawba thabak ngak tane employee amba ayu angan badagi atheng bu phawba thabak chuba loisanga mane Miyam ki thazaba mangki bada mahiroi singi career mark na dori bani haujiga si council asina class 11 amasung 12 ki physical exam pangthok na bagi sem sabage khoidagi ayubi thakta thabak silaba matam ne asinguba matam asida council asigi chairman amadi secretary gi matakta athing ba thambirak pasi handok biyo council asina wana chariba baikat chariba thabak thorom singbu sakhang biyo amadi igai khumna biyo ana cherola sina makha tare Thaunawjum prindagi resignation yagre Lakadoriba Taraganito Suba Manipur Legislative Assembly election da Yai School Assembly Constituency da Gimiri Poina da Bataurang Toriba Thaunawjum Brindagi Tabak dagi Pothana da Bagi resignation Manipur Langak na Ayaba Pikre
Manipur Government की Department of Person and Administrative Reforms की अंदर सेक्रेटरी ना थासी की मरी थोप ऑर्डर अमकी मतुंगी ना थौनाउचुम प्रिंटाना थारकीब रेजिग्नेशन लेटर अदु आयाबा पीबग लोइना नमहाक सही असिगी अक्टोबर 15 तक मणिपुर गवर्नमेंट की सर्विस तक रिटायर तौरे हाइरे नागालमरोम द पॉजिटिविटी रेट 0.7 द अंधग्रे मणिपुर द हौकीबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंग द सैंपल लिसिंग मग चतुक तारा मग टेस्ट तौबदा मिउ तारागा माथोई तमक पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना पॉजिटिविटी रेट 0.7 द अंधरी हना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम द थातोरपा जेरोल मना खंगलागले जेरोल असिगी मतुंगी ना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगना खरबसिंग अदु इम्फाल ईस्ट की तरुक इम्फाल वेस्ट की मरी अमदे CAPF की पर्सन अमने मखोई गनक नरमसिंगी खोंगुल लीब अमदी मखोई की लेफम सिंह कंटेनमेंट एरिया ओइना लाक्थोपगी थबक पाइकत पाहौग्रे नौना पॉजिटिव ओइकिबसिंग असि थारगा हौजिक फावबदा पॉजिटिव ओइकिबा अपन बमिसिंग लाखम कलिसिंग कुनगमग चट्रुक फुगा मथोई यौदुना एक्टिव केस सरी सुपना मंगादा लाइरे अमरोमद हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंग द मिउ तरा अनाबा फारदुना डिस्चार्ज तौके मखोई तारक हौजिक फावबदा लाइसद असि नारोगा फगलखरबा अपन बमिसिंग लाखम कलिसिंग कुलुमदुई समरी हुमफुगा मथोई यौदुना फगलपकी संसाद मरफुद्रा निपान दशमिक अनि मंगा यौग्रे नौना डिस्चार्ज तौख्रबसिंग अदु होम आइसोलेशन दगी तरेट जेनिम्स दगी अमदे कोविड केयर सेंटर सिंग दगी अनिने थासगी कुंद वैक्सीनेशन सेंटर सिंग द मियोई लिसिंग मंगा सरिपान कुंट्रा मरी द वैक्सीन काफे मारकसी द इंडिया द ओमिक्रॉन वेरिएंट की केस सनी कुन हेनग्रे मालेम की लेबक चामरोम द कोविड-19 की ओमिक्रॉन वेरिएंट नफाक तक ना सांदुरक थेंगनबगम इंडिया दसु लाइसदसिना स्टेट तरगनिथोई हेनबद सांदुरक्तुना अपुनबा केस सनी कुन हेनग्रे एजेंसी दगी फंगबा पाउ असिगी मतुंगिना हौजिक फौबगी ओइना महाराष्ट्र दा ओमिक्रॉन की केस जंखैगा मरी दिल्ली दा यंखैगा मरी तेलंगाना दा कुन कर्नाटका दा तरागा मापन राजस्थान दा तरागा निफान केरला दा तरामगा गुजरात दा तरागा मरी पॉजिटिव ओइबा थेंगनरे मसिगी सुमथक दा ओडिशा दा सुहान बोइना ngasi ओमिक्रॉन की केस थेंगनरे लेबाक असिगी ओइना हौजिक फौबदा ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा थेंगनरी बमियुसिंग के मनुंग दा सात निफुदी अनाब फदुना डिस्चार्ज तौख्रे लोइना लाइसत असिना मरम ओइदना मी सिबगी पाउ अमदा लैत्रे ओमिक्रॉन मालेम दा ओहलकलिबा फिबम असिगी सेक्शन थबक लौखत बोइना इंडिया दा वैक्सीनेशन के थबक हेना खुमांग जंगसिन संगसलगले लाइबाक असिगी सही तरागा निपान की मथक लैबा अपुनबा मिसिंग की सादा मरफुगा तरेते कोविड वैक्सीन की अहनबा डोज कापख्रे लोइना सादा जंखैगा मंगार हेनबना अनिसुबा डोज कापख्रे हौकिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंग दा इंडिया दा कोविड-19 की केस लिसिंग मंगा सहुं कुनगा तरुक तमक थेंगनदुना हौकिबा था अमा मखाई असिदा ख्वाइदगी हंथना थेंगनबा नमित ओइके इंडिया दा हौजिक फावबदा पुनम योय मिलियन 34.75 कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनदुना ख्वाइदगी यामना पॉजिटिव ओइबा लेबाक सिंगी मनुंग दा अनिसुबदा लैरे इंडिया की कोनुंग दिल्ली दा ओमिक्रॉन पाक्तकना सांदोरलिबा असिगी मतंग दा दिल्ली के सब मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ना हाई ओमिक्रॉन वेरिएंट असि यामना लौनगन बमकल की वेरिएंट अम ओइबना मियामना हेना सेक्शन फम तोगे सेंटर दा सुमहाकी मैकेदगी बूस्टर डोज का पाहुना दा कना तक्सले दिल्ली की ओनदी मियो मिलियन तरा मंगा लैरिबा पुनबा मिसिंग की चादा होमद्रा रोम कोविड वैक्सीन मफुंग फाना काथौले आइके मखा तरकबा अतोप पाउ मदना ममता बनर्जी की तृणमूल न कोलकाता सिविक वॉल फक्त नरमाई पाखरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस न अप्रैल में द बंगाल असेंबली मिखल सिंह अमसंग कुइद्रिंग की मरके मिखल सिंह द माई पाखिबा अदु मखा सथरदुन कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एमसी की मिखल दसु असि पाक्त नरमाई पाखरे पार्टी असना सिविक बॉडी अदुदा थंगना थंगना टाम बहुम माई पाकले नाबाइजुन मित मिखल पांगथोकिबा कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अपुनबा वार्ड चामगनि फुग मरी की मतुंगदा मनुंगदा तृणमूल कांग्रेस न वार्ड चाम कुंथ्रा मरी फंगरे मिखल असदिदा बीजेपी न सुपनगी सीट अहुम अमसों कांग्रेस न अनि फंगी लोइनना लेफ्ट न सीट अनि मंगजन थारी अदुगा इंडिपेंडेंस न अहुम फंगरे मागी मयुकनब लंपासिंग सिंगल डिजिटल हेउखिबदा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी न सिविक मिखल अदुगी फलसिंग अदुबु नेशनल पॉलिटिक्स की धमक माई पाकवा अमनी हाना फंगदोखरे अखोगी नेशनल पार्टी सिंग नसु कंटेस्ट तौकी अदुबु मखोय अदु लोइनमक माइथिबा फंगरे मासी माइंडेड ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल अमनी हाना मांगनाइके अबिकोन यूएस की कोविड नाबा अपुनबगी चादा हुंबुद्राहुम दो यौना नाखरे यूएस की ख्वाइदगी नौव फेडरल एस्टिमेट्स की मतुगिना यूएस द कोविड नाबा अपुनब मसिंग की मनुंग द ओमिक्रॉन वेरिएंट नाबगी चांग औखिबा साइवुल चादा अहुमलम ओरंबा अदुदगी हौजिक चादा हुंबुद्राहुम दो यौना वांखलाग्रे वांगना म्यूटेड तौबा कोरोना वायरस स्ट्रेन अदु लबागसिगी मफुम पुनपक थेंगनाख्रे आना सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन न मखोगी साइवुल के पाउसिंग द आइके यूनाइटेड स्टेट्स न हौकिबा साइवुल द वायरस अदु की डोमिनेट की मौ अरंखिबा डेल्टा वेरिएंट अदु हौजिक सीक्वेंस उब अनाबसिंग की सादा कुंतरी लोमदा हंदाख्रे हौजिक ओमिक्रॉन नाबगी मसिंग हेंगलकलिबा असिना यूएस की
health care system da mayunaba ngamdaba anabasing ki web ama tholakadra aibagi akibasing pongnakre coronavirus ki delta variant dagi omicron hena sathiba anaba thogande aibagi evidence dairabasu narakbagi sangda chawna hengalakliba asina hospital sing anabasing yomjillaba yana lay omicron da khangyam yangkhalakliba asi hanadagi khanduna lay amasung malemgi paksan bada ukiba mawngsing aduga manai haina US ki Centers for Disease Control and Prevention CDC na aige United States ki mafum kharada dinang narakpa anaba punmak omicron nanabani New York da amasung New Jersey da anaba singi sada marfudrani thoiromde variant asini aduga Washington State na omicron nanaba chada marfudara tarukne United States na vaccine kapa yabam yosin da vaccine kap thongna ba amasung omicron ta ki ngap thongna pa booster soching kap thongna apel tawri tingthau gaban with the Moderna skana makoi ki vaccine ki ahum suba dose aman omicron ki mayokta antibody hengalali aike refinery mai chak bada miyoi ahum sigre West Bengal ki is Medinipur district da Indian Oil Corporation ki Haldia refinery da mai chak lakiba amada miyoi ahum sigre amasong atofa nifu gamari sokre lebak popo ki namit jungpa matung da thokiba tawtok adugi matang da statement amada aiwisin tawtok adu shutdown gamari leinaba thabak sing tawringai ki manung da refinery adugi unit amagi manung da thokibane marui maram adu flash fire amo armbai aike Philippines typhoon da sikiba sahum henkre yumsing mang takhan kiba tahun sing ising da thuman kiba power amasung communication line sing thadat kiba amasung mai amasung kha thangba lamdam sing da miyoi lising cha ke amayam thadukan kiba Philippines da silakiba sapu kalaba typhoon amada miyoi chomena arkre sahi asida ithat mayam ponsilaga semba leibaga sida silakadaba asigamba nonglai nongsit taramanga gi manungdagi khwaidagi kanba typhoon raina mang takhalamlaba mafam singda tengbang pinadaba military gi air fencing amsung naibigi ja singning thogaba nimita thakre aikoina asokpa adu khangnanaba haujuju thijili adu masi yamna chawkre aina ningthogaba nimita defense secretary Delphine Lorenzan aike asokpa singi medical care ising amasung sinjak pinanaba honabana Hauzik aikoina sathagdaba hanba thabangni aina Loren Janana armed forcing aduda aike karigumba enwa truck mathau tarabadi thagane aina mangna aike police na pau firakpa asebagi masing adu chumbra aina makha yangsingada bawale police ki matungina siki bising adugi ambadi Vol province Bisaya Central Rizal amasung awangnongpok thangba Mindanao gi Karaga region dagine thina sokpa mafam singda mi kanbagi thabak makha sathari adubo nengthauka numita nonglai nongsit aduga mari lainana siva mi ki maseng adu chawmung podrama sogre sayul loiba namit phawbuda South China si tamna chatkitringai ki mak typhoon raina Philippines da miyoi lakmari lising marfudra rom bem thadokan gre gari atungman gi wathok khangjinadana leidiba transport minister fam thadok pham thogi ki marks thaugi mamalda kudong chaba lauraga public transport tawriba gari drivers na misam yamdagi lawningba gari atongmar lobagi wathok asiba khangchinadana leidiba transport minister mafam thadokpham thogi haina kanglei indigenous martial arts and cultural society ki marks na phongdorakle ki marks ge secretary organization RK Lenin sanhan thadorakpa cherolamana hai passenger service tawriba diesel auto Tata Magic amati tongan ba passenger service tawriba gari singna ka hena isu bagi mongda gari atongmal pwana lobai khongthang chatharpa asina miyamgi punchida khamthengna awaba sa thengpire School college da mahi tamba nungtigi saliba mahiroi singa made kathel thoktuna hingnanaba honriba ima ipel singa ponsirol dasu asoba safu ama pire kahena gari atongman wangna larukpa asina mahiroi sing nungtigi mahi tamba chatpa ngamnadre loina da jumda hauba mana maseng khara kathel da yon bacha charamba ima ipel sing chatpa ngamnarak taba yaure matang bachuna ba gari atongman laptop tuna chanhanba ngamdaba haibasi laigak ama leirubagi wanthok leite matam sangna oirgib isu asiba khangsin usinadana leiriba transport minister from thadopam thoge zero lesson makata na hai covid-19 lantheng nana bagi dam miam chatok sasin tawbada athing batham lorba matung laisada si sa farapadagi mahausa gum hangdorpu matam da thaugi mamal amadi covid-19 ki SOP ki mingda passenger service tawriba singna gari atongman hana lorum badagi saruk mari dagi manga pawpo hengalaki haujikti passengers gari amatana covid-19 ki SOP su ngakidre adu hengat kiba baragi mamal di atumuk dadana leire Thaugi mamal yengla gari atungmal hengat pa tarabasu matam kharagi mamangda leramba thaugi mamal dagi aujik hengalakliba asidi sada kullom damakne thaugi mamal hengalakliba sang yengla gari atungman hengat pa waramlabadi miyamda gari supian daba nungai daba leramloi thawasi manipur natana lebak asig state amata da chanate yamna ngaklibadi manipur lenga ki wena kumja lisingani nipan dagi ngasi phawba
gari atung laptop tuna passenger service tahun bagi tahun amat laitre hauji satariba tahun asina kilometer kundagina kun manga rom lapa mafam dagi Imphal mayolda lirba school college singda mai tampa lako matamda lupa sani dagi sani yang kai pawba sangle Garder Imphal manung gi oragana lupa chama dagi tadana changle hana lupa tara lorumba mafam madung asidi lupa kuntra dagi yang kai kuntra lorumba na marfu dagi chama gi changta yang kana lore masida hena ngak libadi thausu handaba iru so singsu chamana gari atong malarupa sine Mahiroi sing kidamak gari atong matnakai laugadabani habigi janaba leirabasu gari mapu sina ngakna sataba kya yaure Cerulasin makatana hai gari atong man hengat na lauruk liba sige matang ta lup asinasu Imphal mayolda liba tongan ba mafum sing satuna sarbe toke handak ikan kangau tana Imphal mayolda gari sin ba hengalak liba asige maramsu gari atong man kahena wang na larupa asidagine Misam yamna mayok na liba kutong sada pasingasi gari mapu sina kangbiduna haujik jana liba gari atong man asi kudaktagi hongdok pana sumba kongthang oigane Sanabagi pau amada Japan na India bo mga ahumda maithiwa piramlaga final da Korea ga sanaragane Bangladesh na jumbu oiraga sathariba Hero Asian Champions Trophy 2021 gi ngasi sanakiba anisuba semi final da Japan na India bo gol mga ahumda maithiwa piramlaga final da Korea ga lamba taunaragane match gi ahanba minute da Japan na fangkiba penalty stroke da Sota Yamadan gol ontok tunangan na mangjil thage mathangi minute da Japan gi atopa sanaroi Raiki Posisi mana penalti quarter amaga goal amaga chanchin ani sono ta mangjil thage match gi taraga tare suba minute ta India gi Dilpreet Singh na field goal amaga mating na panjalaba chanduna ama ani da lehen ke anba half loi ki da minute ama watling da Japan fangki ba penalty stroke da Yoshiki Kirit sida na goal amaga chanduna ahu mabda mangjil thage ani se bahar aur padasu Japan gi chanori sin attack kena chataduna lake match gi kontra manga suba minute ta Japan gi kosai kawa fina goal ama chalaga mari ama mangjil thage sanabagi nifomoto suba minute ta Japan gi Ryoma Okana field goal ama gi mating na panchal ama ga hapchin ta manga ama mangjil thaduna India gi sanaroi sing da pressure hena facing ke sanabagi jangkhem do suba minute ta India gi sanaroi sin chatharaki ba attack ama da penalty quarter ama phangke khudong saba du timasi gi sanaroi Harvard Facing da Goal on tuna ani mangada lehen ki match gi apiba matam loige da minute ama watlingai da India na fangkiba penalty ama da Hardik Singh na goal ama chanba ngamkhrabasu matam thengman ki badagi semi final match asi Japan na makoi ba manga ahum da maithiba piram daga final changke aribada content singa sige mar oiba pau khara asiba pau tamjariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiri ba punamak pathaga sari channel asan atum da kanarabadi subscribe to be 3% subscribe to be ramloina like and share to busu kabi kanok tamakpo amukhana thaga sari